Assalomu alaykum tomoshabinlar aziz arjmand havodoron muxlisoni barnome yak piyola choyu kanali Payki Suv. Azizon yak nafarro xandonidan va tabiiy onro xushgardonidan in baxti buzurg ast va nomi in kasbro hajmnigor shirinkor masxaraboz va bisyor chi megӯянд номгузориҳо кардан лекин азизони дилу дида ман гуфтани ҳастам ки ин фурсат мақсаду мароми мо танҳо хандонидани шумо ва таби нозуки шумоёнро хуш гардонидан асту халос. Азизон тӯли чандин рӯз ҳост ки мо саргарми таҳияи барномаҳои навини соли навӣ дар телевизионҳои маҳаллӣ будем. Аз ин хотир вақтеро дарёфт карда натавонистем барои таҳияи барномаи як пиёла чой ва инак мо имрӯз меҳмони гӯем телефону наваи монитори шумо мегардем бо барномаи як пиёла чой тақдим аз канали Пайки Сув. Азизон чун ҳар вақта аз хотир мебарем лайкро пахш мекунем, хоҳед дизлайкро пахш кунед, ба ман фарқаш неяк, вазифаи ман танҳо латифа гуфтан асту халос. Бо мо бошед, бо канали Пайки Сув бошед. Инак латифаи аввалини барномаи имрӯзаи мо марде аз сафари корӣ ба хонааш бармегардад ва даромадан замоно зарак ҷомадон ақаб сумкоҳи ақаб тамом ман дам мегирам вай поезд ба бисёр монда шудам, касе ки занг занад ман нестиям гуфтасу рафта анамун катба дароз кашта хоб кардааст. Баъди камтар вақт телефони шаҳрӣ садо медиҳад, занг мезанад, занаш телефонро мебардораду ҳамин хел гап заста не дадаш хона ба намешад хоб ба нағзи бинем хайр гуфтамонад марда кайрон ой ман туба чӣ гуфтам охир ту бефаҳми ту ман туба гуфтам ки касе ки занг занад мардак хона ба нестиям гӯ чиро ту ин хел дадаш хона ба гуфтамон ди гӯ занашам парво накарда не шумое не дадаш. шаби зимистон дӯстони азизу арҷманд зану шавҳар хоб, лекин шавҳар ҳеҷ не ки хоб кунад, хобаш набурда истодааст. Баъд занашон тинҷими чи хом намеред шумо гуфтамонага мардак чи гуфтааст зиқ де ман занак чива зиқ шумо ҳамин пишти деворанги ҳамсоиба 500 сомон қарздор ман сол нав нашуда тиям содиям ҳамуна вай кросиям соли нав ба беқарз бурон гуфта занак бинад ки шавҳараш бениҳоят зиқ хобаш намебарад. Раз хестас аз ҷошу ята туфлиша гита девор баздаст этажое медонед ку девор тунук ку дам занадагар амтра ҳуз зайниди нако шумоми ман ин марда ки ман ашмо 500 сомон қарз гирифта будия на гуфтамонад амтраф овоз гуфтамонад намитиян ино гуфтасу омада мардак ашба хоравид мардак ҷон бигзор хоби вай набарадаку гуфтааст. خب دوستان عزیز و ارجمند روزی از روزها در از بالای علمی کوپروک به دریا با یک نفر کودک غرق شده است گویان کو گپ شده است کو دریا با افتید است گفتم با نجات دادیم کامشون زنان کارمندای MCS همونجا نزدیک و ها تیز رفت در حال نجات دادیم خلاصی گپ بعد اون که کودک بیمارخانه بردگی خیلی بعد آرام فورام باش که با همراهی هم کودک شهر به امروز برآمدگی بود است نزدیک MCS برآمد است MCS هم کارگرش هم که فکر کرد است که کو منتداری بیان می‌سازد نام که سرس بیایید بابا بیایید بچه همین نبیارم شما آب نجات دادید گفتم من نامتون زیه نام من عبدالصمد او کجان همین شما انیق شما نجات دادید گفتم من بچه هم فکر است که کازمی نداری میشد من جای محمد یک کس باشم من خیلی میکنم من نجات دادم گفتم عبدالصمد گوش کن اینا تو پیش کنی اینک یک تویخانه به توی عروسی رفته ایستاده است همین باز عینی تصویرش خلاص برنده توی هم یک دوستی نزدیکترین داماد به سخن گفته است و بچه هم برآمده این طرف گپ اول طرف گپ داماد تعریف آخرش به یک بار دیگر شما تبریک گفته رفته گویی دستی دامادش سخت فشرده کلیله همون چادرش قبیده کرده هم تو کرده ماند و آشناش هم نفهمیدم چه کاری نفهمیدم تازه بوسه کاری میگفتم آشنا جان یک بار کو تمام عمر خودت بوسه میکنی دیگه تمام وای یکم خیلی پاش نیست. این مثلا در شهر خوجند افطابوس ها گشت و گذار میکنند البته چی گویم وای بر حال مرشروط که چی ها حاضر لیکن این چیز درباره این موضوع ایستاده نمیگذارم لیکن من تنها درباره افطابوس گفتنی هستم همین درش آماده ایستگاه با کشوده میشود و دو تا یعنی که یک جفتی بینیهایت ناز دیگهشون دوست می‌داشتن عاشق آمدیان جانکم اول تو برو گفتم اون بچه هم دخترکم نه ما شما پیش نمیگذارم جان شما بروید اینا نه جانم شما بروید نه جان شما بروید همین
фикр истодианда як мардак ҷудо асабаш таранг полиси вете додомусос мичихелам ҷубиштаги будаст о бана бен аввал худат буро соли ҷонат буро дилбазан карӣ ҳайвей тоной инак боғчаи бачаҳо дӯстони азизу арҷманд боғчаи бачаҳо чӣ тавре ки медонем падару модар баъзеҳо масалан гирем дар худи ҳамун шаҳр зиндагӣ мекунанд баъзеҳо аз деҳа шаҳр ба омадагӣ ҳастанд гап дар сари ин несту умуман боғчаи бачаҳоям бисёр як шавқоварда мураббияи ҳамун боғчаи бачаҳо назди ду духтарча ва якташ маҳфузахон буд якташ ситорахон маҳфузахона падару модараш аз деҳа ситорахон шаҳрӣ байношумо дута себа монда якташ калон якташ майдатар кани духтаро себ хӯрдашим то на ҷанҷол накун то ман корам кунам он тараф бурафтааст баъд маҳфузахонам адеҳа шаҳр себи майдае гифта ҳамтукара ситорахонма додааст ку ситорахонам шаҳрӣ ку секи ин гапа сар кара маҳфуза агар ҳамин мураббия ман ба оварда себа медодану тақсим кун мегуфтанд ку ман ту ба калонша медодам худама майдаша мегифтам гуфтам мунадай маҳфузахонам ҳозирам мехӯҳ ку тунда майдаш ку дар хонаи ҳамагон гӯем агар имрӯзҳо масалан гирем баъзеҳо парранда доранд дар хонашон баъзеҳо масалан гирем пишак доранд саг доранд дар як хонае ки пишак будааст пишак ҳама вақт анами зардевор будааст номи абоя мекандаса мехекарада баъд занак дилбазан шудаги дадаш ин пишака бурда партоед дилам базад абоя меканад даруни вай туфли шумо ба автограф мемонад дар кор не гум кунид ина гуфтааст шавҳарашам ата лингава андохтасу гирифта қайиқ ба савор шуда вай тарафи дарёбо бурда мепартон гуфта бурафтааст аз байн 3 соат мегузарад занак дугонаш телефон кардааст дугон нағзми шумо дуруст мегуфтам ман нағзу ганда парешон чува дадаш гум чӣ хел гум пишака мехекар бурда партоед гуфтам мана 3 соат шуд наход ки 3 соат ба одам партофтона биёд ман ганда парешон гуфтам парешон нашав меомадагиам иха сахт парешон ки ту чизе парешон сази ки гуфтам ман парешонӣ медонем чи ба пишак паданалат хонанду шавҳарам гум амакпочо яъне ки чӣ хел фаҳмонам хуҷанба амакпочо мегӯянд масалан гирем дигар ноҳияҳо ба ман фаҳмонам шоба занатона падараш яъне ки шумо домод вай нафар амакпочо гуфта гап мезанем ам хефаҳмед амакпочо як рӯз домода даъват карданд завод ба корхонашон ба домод як бит дадо тинҷими дадо мегуфтааст дадо тинҷи мегуфта ята кора ята оператсия ҳамона иҷро кунем гуфтааст хай худато медонед ки корхонаҳои калон ба коргаро дасти холи буромада намебарованд якчи гирифта меранд хай хулас амакпочоам як мошини портер ба тахтаҳои 50-40 бор карда секин домод кати ҳам ту омадаи санага даромадгоҳи коргоҳ чӣ мегӯяд унҷа ин хел пост яку қаровулам буромада чи ҳай моштанда абдуғафур гуфтамонадага тахта ҳай гуфтааст тахти як ҷо гуфтам корхона куҷо бурстон хона ба иҷозатномаш канӣ гуфтам нест иҷозатнома ошноҷон чашматона пӯшед гӯяд қаровули бисёр будаса ҳаққон қафо бай кунед бурда тахтаи ҷоша патфа соли буравитон ҳамин вақтана домода ҳамин чӣ гӯям табаш хира аку кор нашуд оператсия нашуд хира леки амакпочо як хел хурсанд ҳамун чӣ хел будам хел тахтаи холи кардан аз сари нав гашта ба буромда брафтиян озод рафсодиян рағба мошини портиранда брафсодиян домодам амакпочо нашудан кор қаровул вай накарда ганда зиқ деман гӯяд амакпочо чӣ гуфтааст зиқ нашавед портери солаш 2017 ки брафсосем дадо ани корхона кити воқеаҳои аҷибе ки мардуми мо кати мешавад фикр мекунам ки дигар мардум кати ҳамеша шуданаш ҳеҷ мумкинам намешадамда як тоҷикакон замин гирифтаги ҳамон замин ба хона пӯшиданаш дар кор аку хона пӯшидан баъд аввал асосаш фундамент барои фундамент чӣ кор кардан кор чуқурӣ кофта накор чуқурии кофтагӣ ҳамин хоки бисёр пайдо шудаги ҳайрон чо кардаша намедонад ҳамсояш падаром будааст ҳамсояшам профессор донишгоҳ ба даст медиҳанд айнака мондаги секин китобхона шудиян ҳамсоя ассалому алайкум ва алайкум салом ҳамсоя тинҷӣ мефтамонад ҳамин фундамент вай кардамо хоки бисёр шуд намедонам чӣ кор кунам гӯяд профессорам уи зиёдам кардаги набудааст ягон ҷое кофта гӯр кунед саҳари барвақт директори фермаи молҳои калон гов гӯем мошинаш ки ҳам том неста зоттехник даҳана кӯпукараги даҳанаш
رئیس بابا السلام علیکم خیریت که آمدید دین شب بی وقتی زنگ زنم تلفنتون نگرفتید گنده پریشان شدم من شما گپم رئیسم تینجیمی چه گپتون همون پس آخرین یم گرفتیم کو 12 تام یمی همون مول همون گشته برده دادن کار افتاد رئیسم چی به افتاد گاو و گوسفندی خانمانگی مرد بعد همین گپ خودش هم مرده است چی بگویید و دزدیده و یم خودش قاپونده است بیچاره خیلی همین خیلی میشه عزیزان دوره های سویتی بود مثلا گریم از کارگاه حتما یک چیز قپیده میبروندن حاضر نگاه کنید که کارگاه ها شخصی مثلا دیگه دوزیدگار این خیشتونه میدوزیده و کارگاه ها فقط خیش و اقربا کار میکنن مینا برای این دوزی هم میخواد حاضر چینیه دیده نمیشه لیکن همه جا کامera نگاه کنید همه جا کامera چای نوشید کامera نام خورید کامera کار کنید کامera درام سرید کامera برام سرید کامera درباره این کامera یادم برسید چای خانه با گپ شده است حاجی عبداللطیف مگزینش دوزیده سان گفتم اونات نیه اوای کامراش پر بود و گفت کامرا هاشو دوزیده برفته است کامرا من باوری نیم خلاص دوام میدیم ها یک طرف به کارگاه های میگذاریم و بازاری سگ فروشی میرویم حاضر همخه بازار هم بوده است رفیقا من یه روز رفته دیدم روز یکشنبه در حقیقت سگای میبروردن میفروختن سگای هم سگای چی بگم همه سگی خودش تعریف میکنند یکتاش همین سگایی کو کانکریت ناتوی چاب میکنم کو هم تو پشتی دربه میبیاد کو زوانوک زیر میکند من این سگ با خدا من گارانتیش که تی بسوزه حیران شدم دویمش لیکن گذران دویمش انیق گذران سگتون دانامی گفتم اونم تمام خدا داد و این کانکریت ندانو این امی اینو هایکو زنگ زیر کنه دکار امی مننده خوشانه کلیت شاید چه فهمیدی تشویش نمیدید خداش شده میدارم سگی من خلاص خواهش سگخری هم گم شد باور کنید اگر سگای خیلی دانا باشه اگر یه روز خودم کی درد نکنه و ترسیدم همین سگا گپ زدیم و دو تا پشه شیفتی بینا باید باز یا بسیار خانه بزیب یا دیگرش که صحبت کراست آشنا همین آدم ها با حیران میشم دیمه چوه؟ افتمونت اینه بیا همین شیفت با چقدر پول صاف کرگی و پایین را رفته میگردد یا دوستانی عزیز و ارجمند دوام میدیم نباشد پیرمرد در قبول دکتر خیر اکنون امروز ها موضوع بی‌نهایت مبرم روز شده است دکتر رفتن بیمارخانه رفتن از سبب همین پاندمی پیرمرد دکترخانه با آمدن قبولگاه و بچه‌ام سلفیده گپ زدند بچه‌ام شب به خواب نه روز به تاب نه فقط سلفه دیگه خیلی دورو همی گفت بچه دکترم جوان بود است بچه اما پیشتر هم خیلی میسلفیدید می نه 50 سالگی تو میسلفیدید می نه 60 چی نه 70 نه همین که وقت نسلفیده باشید اقلا 80 به سلفید اما گفت است با همون دکتر با همون جوان قبولگاه نیست است یک تا ورزشکار بوکسچی اومده است اوگه جان کانکریت نه کو همه هم تو اومده ساعتی 7 کاله میمونم خوابم نمیبرده آدمای دروز دعوا خواب رفته دعوا خواب خورم دندم خوابم نمیبرده همین خوب نیسته یک آخه دانوش همین گفته من دکترم گوش کنید شما ولی حاضر اینجا به یک خد کارایده پیش همین داروی خیمکیت خوردن شما تا 10 شمرید من بسیار مزاجو با میخوام میگم تا 10 شمرید میگم بعضیا خوابش میخواد نقش تو براف گفتم اون باید باکسچی کانکریت نمیشده میدونید چرا تانوی شمرد من اتوماتیکی میخیزم خودم ما باکسچی کو دوستان خدا نخواهد این روزه یک نفر گوید این واقعی یک گوش میکنیم دیگه یک نفر تولد خانه با اومده سل انتظار کو خبر انتظار همشیری شوکت اونجا برآمده بیردیف کی بوده گفتم اون این مردکم ما بخشیش دلتون گنده نشود چه گفتم اون زوجتون وقتی تولد بگذاشته بود مردکم سرش رو بدوشته تولد کنه اوه خدایا شریک و آشنای حیاتیم وای داد روی ماچه گرفته گریه کرگی هم تو کنه آبش ریختگی همین خیال کرد اکو همین
ба сараш бардоштааст. Аста дар буромда равад ва ҳамшири шаб кард. Бердиев ако истед хато шудааст. Узр ман намурам узр. Акоҷон мебахшед вай дига кас будааст. Бердиева сиҳат салома адати писарчи таваллуд кардам. Гуфта монад рӯмолчаша ҳамчу тах кард. Мурдми мурд. Гуфта буромда рафтааст бӣ. Хоридем. Инак шаб соати 12 ҳама ҷо оромӣ, мардак телевизор мондагӣ, бо чароғ даргифтагӣ, газета хонда истада, занак хо рафтааст ҷога ба аллакай. Мардак хонда тоба ҳаминҷа бам занаку мардака навиштиянд. Гуфта мана занашам те навистаӣ ки таъдани кӯрпа. Як рӯз ба ҳисоби китоб кунан олимо мардако 2000 та калима гап мезадааст. Занако 4000 та. Ҳаминҷа нам сергапи шумо гап задаги. Занак гуфта мана он тараф занак истада. шумо ҳаматон охир мардако гапа як баранда намефаҳмитанд барои ҳамон 4000 тани мо. Гуфт мардакам чизе? Дӯстони азиз, ярӯз бозорбой ном як мардака дидам. Бениҳоят мардаки зиндадил девак аст. Ман гуфтам хай чуту зиндагӣ оила чуту киноям дуруст мегуфта манам киноятон кутем мухимҷо мо рости гап як 20 сол ганда хушбахт зиндагӣ кардем. Хушбахт, хурсанд. Чима 20 сол? Ака бозорбой баъди 20 сол се шуд ки во хӯрдим, тӯй шудим, ман вая гирифтам. Ба ҳамина до. дӯстони азизи арҷманд, рости имрӯзҳо ки мардуми зиёде хай вақти пандемия аст, кӯчаба намебурон, мардед бегоҳирӯз нишаста телевизор тамошо кардааст, як писарчи бисёр шӯхаш будааст. Дадо, инҷаш мебурод, инҷаш мебурод, ин тараф пеш кунад, ин тараф. Дадо. Чи ба ин телевизор ба унҷа ба рақами 18 плюс навистагӣ, унҷа ба четаш ба себа ки футамонат гам наздаист, ҳозир мебинӣ. инак дӯстони азизу арҷманд давом медиҳем. ин барнома як пиёла чой аст. хуб шуд ки азизони дилу дида шумо бо мо пайвастед, моро тамошо доред ва бо канали Пайки Суғд ҳастед. Азизон, оғалхона як уштур дохили оғалба ва як бузичи майдияк будааст. Хулоси гап соҳиби ҳамун оғал, соҳиби ҳамин мол гӯё ки якта ғора ема меовардасу, ҳамон охур якта будааст, ҳамонҷо холи кардааст. бузичи ҳам як тараф писари кимир кристад. қашу тура медонед ку як гирифтагиш кири ним фақира гирифта кристад. Аку буз бениҳоят чӣ хел гӯям? Буз девай баъзи бисёр пухта мебиёд девай. Ина чӣ хел кунам ки уштур камакак нахӯрда истад, манам ема дурустака хӯрам. Гуфта тарқои уштур, гуфта манат уштура лаббай. аҷоиб ҳамин ҳаёти уштуро. гуфта манат уштур саркарас нақла калаша бардошта охир мо биёбонанда мегардем. сони як вақто мардум гап карданд ки 40 рӯз беоб метавонад. гуфта баъзеҳомо ҳамин хел, баъзеҳомо ин хел не. солҳои пеш гуфта уштур чишмаш як бора фурод ки бузича як хел хӯрдиштааст. ема уштурам калаш ба задааст ки ин гап бигирифсасу ема худаш хӯрсаст. гуфта укоҷон як ҳаёти бузигирия гап зани чи бузи чи хел. гуфта манат бузи ба гап нест, бузи ба гап нест. ҳозир нигоҳ кунед ба ғайр аз ман одамоям сар кардем. ду нафар дӯстони азиз, ду нафар чойхона нишастем. якташ чой гирифта мехекра ҳамин писари ман дилбазан кард. фарзанд чӣ хел пайдо мешавад, аз куҷо пайдо мешавад фарзанд, аз куҷо пайдо мешавад, дилбазан кард. гуфта манат вайшам аку писар аку ҳамин хел мепурсад де кӯдак де. гуфта манат кадом кӯдак маршруткае мекунад вай. аз автобус як пиразан фуромад яну келинашон хай вохӯрдааст. бит масум кутана гирам боваҷон бит гуфта ҳарушон гапзаном рафсодиям. пиразан чӣ гуфтааст? келе ҳамин бовар кунед ҳамин солҳо назарама ман гипнотизёр шудагӣ. гипнотизёр гуфт ҳа боваҷон чӣ мехоҳӣ гуфтасе чӣ себе гипнотизёр шудагӣ? ҳамин автобус ба ҳамту буром хоби ҳама шиштагиҳо мебарад. ҳайронман.
انا این لطیفه برای آن نفرانی که ماهیگیری را دوست می‌دارند. یک نفر ماهیگیری به آمدگی یک کرمی کلانی لای خوره که همین خیلی کشک بزنه سو آب میپرتد حالا وای پاپلاوک میگیم که به روسی همون بازی کراسته ای هم تو میبردن هیچی نیست بو پرتفت است بو میشه که بو یک خیلی بازی کرد بو میورد بو هیچی نیست بو میپرتد همین یک 20 مرتبه میخواد دلبزن شه سو آینه که تگی آب میپوشتگی پشتش یکی یک طرف درود کی نگاه کنه میخواد منظره کرمی لای خوره درنی آب میدارم دست اوه سزن توی دادات من بود زنی من گفت سزنم همین خوردم بیاد خوجایی میگفت خب دوستان درباره حیوانات گپ زدیم و خیلی واقعه های عجیب ده یک صاحبی مرخانه نگاه کند که خروس پیر شدگی با مزهش نیست خروس یک طرف اند که گلزش است فتاس همین هفته تا خروس چوجه خریدم افته روزی یک شنبه خروس چوجه خرید آمده است خروس چوجه آمدگی همین مرخانه با آنها فکر گشته هم بخره ها بابا تمام میشم افته خروس به نیا کند خروسم ها که بچه‌ام سینو سالده سینو سال اجاره باید همین دیوی بچه‌ام افته فرقش نیست چند تا مرغ های اینجا نه اینها آیما چند تا افته برات و کجا بچه‌ام یا با اینجا بید من فهمی سازیم شما بسیار خروسچوجی جوان ناز عینی انرژیتون بسیارو همین انرژیتون بسیارش به یارشه یک گردی اگرات به من دوام دفکر رسانده میتونید می؟ بتمنید خورست چوجیم چه من نمیرسونم؟ البته میرسونم دیمان کنی یک داویچی من اشما یک دکروک داویده گرید سانی من دوام نموشفت است خورستی پیرم هم تو برام داویده نسر کند خورست چوجی هم داویده هم نسر کند صاحبی همون مرغ هم دیده آدمان ده های افته بودم این خیلی قلیق مرغان ده مدستی زنک کارده بیاریم خورست چوجی میکشیم این یک دوستان عزیز و ارجمند باز یک واقعه دیگر کتابخانه یک نفر آمده سلام علیکم دخترین است و علیکم سلام میبخشید کتابی من تز بای میشم هیمی گفتم هایو دیگه کتاب کتی همراه میفروشیم کدام کتاب با گفتم کودکس جنایی هر دوشه گیرید یک بار تیز باشدن نمیشد تیز باشدن ممکن نیست دوستان باید که اصلا زندگی مثل یک دریا ده پرتلاطم اوج دارد ماوج دارد این خیلی نیه که مثلا گیریم شما من بیزنسمن میشم گفته حاضر پول گرفتید کارا سر کردید کارتون رفته میره نه خیلی نرفته کار راه نمیرد استا یک نیم قدم ثانی آدمیزاد بیزنسمن صاحب کار میشد بعضیا میگن که یک پیش میلیاردر به ژورنالیست روزنامه‌نگار برای اینترویو اومده است میبخشید میگفتید که چگونه آغاز کردید گفتم میلیونرم بعد سری دادام بابام دادام یک تا سیب دادن و مردن بابام یک تا سیب دادن و مردن همون سیبای تازه کرده بازار رو برده فروختم پولش به 4 تا سیب خریدم و تازه کرده مخشو کرده برده فروختم 8 تا سیب خریدم 8 تا گفتم بخش رو کرده روزنامه‌نگار پیشتر بگذاشته همین طور یعنی که سیبا بسیار شدن همین خیال گفت نه چند مردن میلیارد دلار و میراث ماند بنبه این خیلی با آدم یک بار باشتنش ممکن لیکن اگر خدا من از صفر سر میکنم گوید اگر در نزدیک به صفر به صفر چهار پیدا شده پیشش بر رقم چهار پیدا نمیشد بنابراین عزیزان دلو دیدم نفران زیادی در شرح خود من شرحها رو همش رو میخونم پریشان نشوید بعضیاتون مینویسید که میخونده باشد یا اینکه میدیده باشد البته من شرحهای شما رو همتون میخونم لیکن برخی نفران پیدا میشن که یک سوالای چه گم پسرچه من سوال نمیتیده و پیشتون انگی سیب زندمی و این خیلمی اون خیلمی رفیقا اگر خواهید آمده قپیده بینید ما دوام میگیریم دوستان دیرکتوری مکتب در کریدوری مکتب رفته سراسو یک صنف بسیار غلاغولیده این تینجی باشد میفته همین خود درات که نگاه کند که یک تاش بالیش فنیر با یک تاش بالی و کتابو با یک تاش بالی استولی معلم با استوده یک خیلی ادگیش به داد گفته گپ زده آرام شو همت خراب گفته بالی هم استولانگیش قپیده گوشتم وقت پیچونه گرفته کابینتش با ورده راست کردم از کنجیمون اتاقی کارش با دیرکتورم جهل کردی صداگر یک کس در هیچ کشوری شود دخترچه و پسرچه السلام علیکم معلم راهبر صنف ما جواب میتید می دوستان دوام میدیم اینک پایانی یک دام
همسایه زنها نشسته صحبت کردن. یک همسایه برام تعریف سرکار است. داداش منبع باور کنید تو نگر این خیلی آپاراتی گوش به میموندگی خرید آمدن راستا قایلده کیم گوجاهای میشنوم گویت همین خیلی زور گفتم اون این وای زنکشم چمپل بوده است که رحمت بیتان شما نم خانه ها با زنی را هنگامی که به کار در آمدن میخواهد میپرسن شوهر کردگی می ها دویم مرتبه خب فرزند چند تا؟ من 6 تا. 2 تاش اولین شوهرم، 2 تاش دویمش، 2 تا دیگه شنی خودم. مردک از وان نبرد که تشنه ساشو زنش تلفنی مردک دستشنه. وقت پیش نگاه کرد. آزادک تینجی میفتوند. تینجی. نه تینجی. چیکار تینجی می؟ آزادش کی؟ آزاده. یک کل تلفن کراس. آزاده. ما مردکای این خیلی قپیده نمیتونیم تون و مردک هم کلاش زور کار کراس. این آزاده نه این. عارف زاده. تلفن با نبردم با زاده کرگی ما. با چه بود؟ خب تماشاگران عزیز و ارجمند مخلصان و هواداران برنامه یک پیاله چای عزیزان دلویده رسیدیم به فرجام برنامه امروزه به همه شما خانه آباد خاطر جمع و پیش از همه تنی صحت آرزو داریم و گمان میکنم که شمایان عزیزان دلویده از شنیدن این لطیفه های ما کمی باشد هم تعبیر نازکی خیش را خوش نمودید با امید و آرزوی آنه که باز دیده و دیده دیگر رسیدیم عزیزان اینجا خیر میگوییم تن صحت باشید خانه آباد باشید خاطر جمع باشید با کانال پایکی سرخ باشید خیر